صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي جاء بكتاب كالشمس وضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، من صار في ضوئهما صار في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عن ضوئهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Aman kabanakbarku sanglit dupuji si Allah subhanahu wa ta'ala. Dupuas aman kapanangitku si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajjitid pagsaram sukuti bisiye. Sebab nin ya kita dewa ini kaurungan waktu bisan sadiki-diki magtimuk-timuk atalakan magharap-harap bisa dilakukan pagharapan mag face to face dan bahasa Anggalisin. Tinggirokton may palanggunan sa agama Islami. In ako to mangkahantang magboroin asal taambus. Atau kan bangkahantang buahanin iya sawa wilig dan niyaan dati bisang neve. Bangkahan kang magtibahin, magboni nagjabata sa gana isine. Sumagawanin, damwa man pagtaat ko si Ramboa kung tinayo ko pagkasakhan ko kaya mo si tuwangwing sininin asal limbayat kaya na ko binubuyo din sini. Nati ako pito na pulumaan murong ina-ina nilai ganta inis ang dinisarali. Mandari gini kita bata tinataha ini di Sara na hubungan sa Israel direct kita dito kini si tapik ini pagge in pandak tenten gisam tapataha himuanen tilawin nan sinin waininte sa ini in musiba pinananan atawa kan pinalassa wa Allah subhanahu wa ta'ala si ummat akhir zaman ini musiba ini ini musibah pihak kita magkuditundi atau akan magpasagat kinasagat. Siya kita magjingki dininti sambil pihak taniya si antara tedahan taraman in pagbuos lahain pagpapatay. Kilawin na ang sininin tuwai inte taniya in naabala ininin atau akan musibah ininin. Iinin sinalasaitin na ang si waktu marikibiki ininin. Wain tanya anda musibah ininin. Wain tanya in pagpuntara kinantara ininin. In sorting wain tanya in nasaki ininin. Mula-mula may palanggunan sa agama Islami. Asal katauhan tedanan tarangan. Tampal si kite. May katampal paruwa simbulan sa bukpito. Bugtampal si kite. Kaya paruwa pasinag si Mataelyo asal dahil niya sintaan tumalingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah si kita dahil tiya guidance te manduan kita paham malingkan ng ini kitab duk sunnah ini Quran duk hadis-hadisan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian ini hasutaya kita umasa pilihan si tilo ininin ini bala alin musibah lang may patikka masa kiterahu yendo kiterahu bisan sa ayat nakabtang amman bisara Allah subhanahu wa ta'ala bugyan tarisat kita nakabtang amman bisara si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya kita imasat na anjalin maudu'inin kaya Allah subhanahu wa ta'ala واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ستبطب حديث لي وكونوا عباد الله إخوانا. Plus أما أنت بالصراط تنبأت بالتنبأت من بسرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لي
Taasik kita tuisap din maksudnya atawakan si maknanya. Hal supaya umasik maan kita di maudu ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala wa atasimu bihablillah. Nantan dikontain si lubid Allah subhanahu wa ta'ala. Daran na takalete ilubid Allah subhanahu wa ta'ala. Kilawin naan silinin ina inta ilubid Allah subhanahu wa ta'ala. Ina inti. Nag-ilubid ni hadya takalete naran kau katawhante bang ina ilubidin. Akala paghathante na ilubidin na ilubid kamo, na ilubid kambing. Na kau sa niya gitratite. Kaya bin Mas'ud Hablullah هو القرآن. كنت إن اللوجد من الله سبحانه وتعالى إن القرآن. وفي رواية أخرى فإن أبن بن مسعود بيساب يوم فإن أن حبل بعهد الله وأمره لمن حبال أحب إلوبيرين فيقاطع يوم فإن تبتاع الله سبحانه وتعالى. Insulkat na yung pandak ng hasupaya at hatino bang ini maksud lubirin. Yana panahut mo panandak sin Allah subhanahu wa ta'ala ina ito panandak ko niya na yung Quran lo. Dinaak kita nantan ng Allah subhanahu wa ta'ala ina tarettad yung Quran ina pangalaman atawakan pamagasan di dinaak pagdarambuan si kitihin. Ina dinaak nantan juga silbipiliin ina lubid panandakan nila. Usta inna wala tafarraqu. Dukda kang magsawsate. Da kang magseparate. Da kang magpulat-tanat. Iyan si pangandak nila. Inarita Muhammad sallallahu alaihi wasallam isab. Painne wa kunu ibadallahi ikhwana. Taniya dekan painne ang manipon ini magpaupong kinay. Ini magkasilasa. Ini magkinimag sa antara di dalam parangan balik ang magsausate. Kilawin na ang si ini. Kahinang bintawete yung pangandak si Allah subhanahu wa ta'ala. Filul amar wa atasimu. Filul amar risan wala tafarraku. Kilawin na ang si ini. Kahinang bintawete yung pangandak ini. Galing tayo kita na mukhayit atau pantasulan aman na pangandakan ni. Dugdagi sa minta kita pasulan aman pangandak si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagmagkasilasa. Galing tayo paniya inigili intumbiin si antara dalam parangan. Ditaram question mark. Yan limpikilang mo bilang jantung mo. Ingat pangilo ini. Yan ang silang kusikaw. Kaya tatito rodahan parangan. Magkiling kahala si manusain ko ito. Dan kita balik asa damiya weti tahinag ina pangandakan ni. Dinaag kita nantan sinilig na pangandakan ni. Sumagawa ng gawa titinuho. Dinaag kita nagkasilasa ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyaan din pamufarit. Kanyaan din sa niyang pamukhayit. Aman pangandakan ni. Ganayat tinut yung pangandakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganayat tinut yung pangandakan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino yung tatinutin? Mukatawhan tetarran tantal imbisara sa Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yunusin tu'amin. Yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidalik yan iniin. Kagagado wete tinunot yung pangandak sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilandahan di salat ay sunnat sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَا أَكْتَرُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ الْبَأْسَاءَ بَيْنَهُمْ. Ini sababnya. Ini risal. Bangway taniya in pagkulitunlin. Bangway taniya in pagbono binanoin. Bangway taniya in pagpasagad pinasawarin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gapain na tininggalan na wete in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala min Al-Quran. Bugdari sa na tininggalan na in sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ay hadis-hadisan na.
melainkan minta ini pinagkumpara na si Allah subhanahu wa ta'ala si antara di dalam Allah. Ya ini sebab ya ini reason bangway taniya in pagdam sila hais antara di dalam perangan. Ya ini sebabnya bangway taniya in hinuhala kuito entero dunia inin. Sabta mukhalif atau akan pasulante si kabayan sa Allah subhanahu wa ta'ala lukabayan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dali ka piyo sinugal pa intas niya dali kita piyo sinugal na Arab to. Sinugal piyo dati rin basilan. Gagahitano alaw-alaw tamiya ang magbolo binanoin. Gagahitano pa na alaw-alaw tamiya ang magbapaday pinapatayin. In magsawsagdain, in magkutitindiin. Inasawanan dan mu'an lillahi yana pa mukhalitte ayna ang Quran sa Allah subhanahu wa ta'ala bugtananda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sigiti magkasilasa. Ini saban nga talahuna sa agama Islam dati nilaw tuhan bantunan kaya mo yung problema ina tilaw balik kidaling Quran ni uliw sinyangi panguan man yan yung problema ina man kitab sa Allah subhanahu wa ta'ala bugkitab si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sarannya mula-mula. Pemana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bala maghijrah atau akan mag-transfer atau akan mag-alin amma Makkah to Madinah dahil niya pinuwa uwi ni sabbi malingkan yung pinagdarabua uwi ni yala inna ahlul Makkah induk ahlul Madinah inaniya uwi na ini katwa na kagkahantang iskoba inantara bendangan paranan. Inaniya ay yung pagkilat kinimatin si antara nirangan parangan. Nasubay risab kita sa iyo bang gidetek kasi lahat. Mula-mula subay kita inilingkat si komante sa antara nirangan parangan. Hasupaya kita niya yung pagtulak ka natin. Ina si result niya. Zaman iningkat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahabat lang. Zaman din magdaramua. Gaten niya tumpukan ning di sini luhande pakuntara siya malingkan yung hibawede. Hibba sa pagdarambuade. Kaya maroon isa din European, Andalus pa hindi ng bahasa Arab. Europe. Kati ng European, 100 tahun inantan ng Muslim. 100 tahun pariyata. Sa suniyan, zaman de pepayniyan magdarambuan na talamuha sa agama Islam. Zaman na nagkimat sa antara na ng paranan. Zaman na kasanaan na magpulakkan at na magsausapay ka magseparate. Zaman na tayo magdarambuwa. Si magawanin, si waktu depende na asrul muluk, hindi ka si Kuwaito. Zaman na magsausapay kanya-kanya na inkoman na intumbukan na muknagurane. Zaman nagmawa ng mga paranan na magsayin, ganang mo, sintikiran, simpulpinayin dapat si Tigya si Europe pinagsikan si balik. Sawag kaya pag-separate day, sawag kaya mukhalit naman kitab sa Allah subhanahu wa ta'ala, buksunat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan sawag niya. Ganiya sawag sabi malengkan na iin. Yan paninaya aman panandak sa Allah subhanahu wa ta'ala magdarambuwa. Yan paninaya aman panandak si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkasilasa. Kilain mo ang sikita isap. Galing tayo kita magsawasapi. Galing tayo kita magseparate. Ngayon ikupito si Common Arab sa lahat eh. Kaya tumbukan ninta lahat eh. Hek kami jamaah Islam. Kaniya tumbukan eh. Kaya kami magtumbukan eh. Ina manalaki magtumbukan eh. Uwis mag-anan-anan kita basa matanda si sarate. Mag-anan-anan kita din basiran matanda magwaya tayo kanyang hukum Quranin. Sa ito mga hukum eh. Bang mismo kita magsasabi magseparate ka magbaba pikilan. Saras tanpa sikiti. Tanpa sikiti ayat Allah subhanahu wa ta'ala yung tayo walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa bayna qulubihim. Asa tanpa sikiti yung permaniliin. Asa jami'a magagayas magtarammo asong pikilan at pangatayan. Malayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawaan na nasirun sikiti asbari niya masambib. Niya mag-urong sin asbar kita sa nanin. Sa ini sa paniya panurwa Allah subhanahu wa ta'ala sikiti magparamo sin pangatan ka ng kanyang penjin kiruk igil minutin. Sa minsan, di paniya
Ini samian pagdaran mo ay mananggal sige kay balik si baranmo. So kung daw baranmo mangga ro kay igyo bangga ro kay tundi ng pagkatan atawa kan pikilan. Mga ay pasigawin tundi ang igdinin bisan sa inyo pagparambuan si kauman mo gisab mo si kao gisab kagis pagparambuan. Allah subhanahu wa ta'ala tarang si kita ayati sinagawanin iya ang musabbinin si kita asbabnin. Iya magurungin tumon iya sa tambal si kita iyan. Wala kita samian man kita mawala kanay-kanay tumpukante. Kikikektaan ng bangkite basa panday si pagalay di sarabinal. Gaya kinilaya bangiru sa garmit azhar ko ayahim. Gaya kinilaya bangiru garmit wala sinang kuliah ko ayahim. Gaya kinilaya bangiru maskara ko ayahim. Gaya kinilaya insawi bangiru Saudi. Gaya kinilaya Manila bangiru Manila. Gaya kinilaya Syria bangiru Syria. Kikektaan siya ng bangkite. Gawat ito na niya ang pagdaramuay. Gawat ay inap ka ang panganak sa Allah subhanahu wa ta'ala wala tafarraku. Gawat ito na niya ang pagtimat tinimatin sa antara tirangan-tarangan. Sa iyo ang panganak ng Islam sa lahat eh. Di marinta in Islamin bandamian mga wala pagdaramuay. Bisan kabalik mo yung Quran niyo ang binalik suat beliskat asal mula-mulalan suya raho kite magdaramuay dahil mo mekin mo panuhot in ang panganak in pagdaramuay atau kaibatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inirugtaan na matalambungan sa agama Islami in modo sung dinisrakon mula-mula pagpuntinayat niyan. Sumagawa na hindi ako palatong ti si pagpuntinay. Bangkahantang maghinang lumain nipo ke maghinang luma. Asal gay sa talab ng kiyomato magtuga na sa gasya patanne. Gisag tep sinan ng kiyomato ang gariya sa puli-puli. Sumagawa na yung agulay, magkaantang maghinang lumaan matanggalan pulipul. Hasupaya bisang tekta yung baliwing gipuan. Magkaantang magbatanggan yung din, ginangan din, bugris, ginangan sa niyan oramot, hasupaya bisang tekta lumugan kay Jogjog. Yan yung purpose kong mula-mula. Sumagawa na yun kung magpatara, iniroktonin, asal, kadari ko pinataha, sumagawa na urumante ni tayong balik, bangiya tayong urumante ni pinalap, kung ina maudo pagpuntinay, bisan kita nilitelo oras magbodo puntinay, iuhos, nilo mintelo, wasbilay maig may pusikahan, asal ako na yung kahantang gatid jahis manamal, wasbilay, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.